Ja sam Helena Vuković, učenica sam 8. razreda osnovne škole Risto Manojlović i u sklopu konkursa Sjeverno na 2 točka sam osvojila nagradu. Snimala sam video gdje sam predstavila svoj put od kuće do škole i ukazala sam na neke stvari za koje smatram da bi ih trebalo poboljšati i poraditi na njima. Konkretno sam pričala o neravnim putevima, neravnim trotoarima i također oni se u zimskom periodu ne održavaju tako redovno, već budu puni leda i snijega, a pogotovo za Kolašin koji je sjeverno mjesto, mislim da bi na tome trebalo mnogo više poraditi. Također nepoštovanje nekih pravila gdje se uslijed nedostatka parking mjesta vozači parkiraju po trotoarima i na takav način ih oštećuju, a i također blokiraju put ostalim pješacima kojima su upravo ti trotoari i namijenjeni. Također za pješačke prelaze. U nekim ulicama uopšte nema pješačkih prelaza, a na mjestima gdje ih ima su nedovoljno obilježeni i samim tim to predstavlja problem da tokom prelaska ulice. Također što se tiče bicikla, voljela bih kada bi u našem gradu postojala biciklistička staza po kojoj će se biciklisti moći slobodno i bezbjedno kretati, zato što mnogi moji vršnjaci, čak i odrasli, se opredjeljuju za vožnju bicikla upravo zbog toga što je to vid prevoza koji ne zagađuje životnu okolinu, a koji možemo brzo i lako stići do nekog određenog mjesta. Smatram da bi to bila velika investicija, ali i veliki korak u razvijanju biciklizma u Kolašinu. Također bih voljela kada bi bilo parkinga za bicikliste, gdje bi biciklisti mogli slobodno ostavljati svoje bicikla, a ne bi morali da razmišljaju hoće li im neko oštetiti njihov bicikl ili ga ukrasti. Učenik sam 8. razreda osnovne škole Mustafa Pećanin. Na prvom mjestu bi se zahvalio organizatoru Biciklo.me koji nesebično daju dobre ideje i na taj način podstiču mladu decu na zdrave stilove života. Prateći društvene mreže, prijavio sam se na online nagradnom konkursu Biciklo.me tema saobraćajni put i rješenja puta od kuće do škole 30. novembra 2021. godine. Kao što sam i naveo u mom videoklipu, izdvojio bih nedostatak biciklističkih staza, parka i pse lutalice koje predstavljaju opasnost kako za ljude, tako i za nas djecu. Ova opština ima istorijsku priliku da popravi te greške jer smo mi jedini grad u Crnoj Gori koji nema park, a također sam i podržao peticiju za izgradnju tog parka. Ovom prilikom pozivam sve svoje vršnjake da se što više bave biciklizmom. Hvala vam na nagradi koju ste mi udjelili. Želim vam puno uspjeha u daljem radu. Ja sam Bakša Bojbić, učenik 4. razreda škole Dušan Obradović. Jako sam srećan što sam učestvovao u ovom takmičenju i što sam osvojio biciklo. Nadam se da će u sljedećem periodu da se u Žabljaku napravi biciklistička staza. Trenutno je u Žabljaku mnogo opasnosti i problema na koje nailazimo ja i moji drugari tokom puta od škole do kuće. Posebno su opasni snijeg i led na trotoarima kao i gradenice koje vise sa zgrada i kuća. U mom klipu pokazao sam koje opasnosti se srećemo ja i moji drugari tokom puta do škole i nazad kući. Ovo biciklo ću koristiti kad idem u školu, a i vozit ću ga na selu ili kroz grad.